GT. GT. GT ni. Daripada gaya head shake. Okay guys, ini real prototype daripada Ninja. Sorry, GT Pro. Okay. Ini prototype dia. Ini adalah real untuk permainan light sebenarnya. Tapi kita bawa test dekat Makassar. Okay. So of course lah, korang tahulah, kalau kita pergi ke Makassar ni, kita nak cari sizing ikan. So bila kita cuba something yang dibuat untuk light tapi untuk heavy game, mana kita sedia maklum lah, kita test betul-betul lah lulus ke tidak. Kalau dia berjaya, so far dok tu boleh dilandkan. Tapi still kita nak kena tengok apa benda yang kena upgrade. Inilah dia guys, GT Pro yang terbaru, prototype lagi, GT Pro Rex. So saya pairkan dengan motion jerker, Ninja motion jerker P5 P5. Cuma tali je lah ni, kita terpaksa main lembut sikit pasal kita pakai tali 30 pound je. Okay, leader pun 60 pound je, jadi kita tak boleh nak push lebih sangat. Tu yang sayang dia. Baik, ni pun kita target untuk permainan perairan Malaysia lah, macam Tenggiri ke apa kan. Tapi still not bad guys. Ya, mantap, jos gandos. Ya, tu color dia head shake ni macam GT, kepala goyangnya. Decent size GT lah sekitar 4 kilo lah. Ok lah, not bad lah. Ok, 4 kilo GT menggunakan Jig Ninja guys Jig Ninja tu lebih kurang lah 4 kilo. So guys, standby je lah keluaran real prototype daripada kita untuk permainan light jigging game di Semenanjung kita. So guys, Ninja never surrender, GT Pro pun tak akan surrender. Zuh.